Kasnong new nong ston hakakat nyaw tarik urempang araja arpusan kala penlong dagarensan kelumlang ne ke common platform hayo nong ston nakabenta barok ki kertong ki banya aireng hak election MDC Shakasi Hills Autonomous District Council na nong ston constituency kaban salong haka arpuwi tarik urempang araja arpusan. Hakani garensan pen inya pen ijutang lawan banya syem benta da baro han riungot ki kertong ki berterwai la dia show patba ban mi khmat nakate ka constituency. Kini ki kertong ki kentop ya kakong badariti lingdo nong lat naka HSPDP, uba Dresar Marngar naka NPP, uba G Ning Star Marthong naka Congress, u Dr. Jeresman Yaupniao naka VPP, uba Demendar lingdo naka BJP, baruba Michael Tongni kumu kertong klamseng, uba yo naka Sharp Jongka Sengi. Hakani kerensan kasnong new nong ston kala ai lat ru ya ki MLA bat ki nong kersan ki barwan kersan ya laki jongki kertong ban ai jing keren. Ya ka benta baningkong la syem daw kertong ka BJP bat buat daw kertong ka VPP lem baruba Bright Star Marban yang MLA ka maulai nang ta ka kertong HSPDP ha ka bala kren benrap daw ba Methodius Dekar MLA ka Motion Road u kertong ka NPP u la syem ya ka benta ka basaw ha ka bala kren benrap na ka benta jong u daw ba Sanjet Kensai Shangret uba Macmillan Bersat MLA Berim uba Gabriel Walang MLA bementa ka Nongstan buat saw kertong ka Congress yaw bala wan ajing kren lang daw ba Bormanding Nonglang u President ka West Hills District Congress Committee. Ya ka benta bakat du la syem daw kertong klamseng ha ka bala yarap ban ai jing kran lang yu daw ba Tarses Maulat u balong uway na kinong kersan jong utay kertong. Makon re ba kasi ngamren re ba kasi hne hanam kon na sarai ramai kham sanyor manga ban ye kiwero. We badi dom kane ka ID ulai chapo asam ulai chapo Rajasthan andom ba kuntur mano yo badi si kena ya tak kau driver, tang ini itu ibarat tu, kena leksa asam, ada bintang lesan tu, kena leksa kilai no, lajar, mulai driver, kena, ini ada, ada kelapan penjok juga di, kampang juga di lejon hanya yang sepan. Ini andi si sansunan mencua, siang, ada dan kam sawan hayu, mulai dalek hayu. Undon, madon lidar, madon kinyalam. Mereka di undon lidar, mamoro. Wan markama. Sehingga nomor pun madi. Jangan kamu badi madi. Karena padan lo kajo. Moh, sehingga badi hilang pegapan kunjung. Ikenapa? Rais ni ngansong hamil hapok district council. Ars ni ngai hasilong. Tigna man kata yo pintu kata budi badi hanya apa nuspan. Karena ada jiwa parti ada kijong yang wan kan pelai jika kita kita ini man kendu relasi pembuat baik. Maksud tu ini Islam juga ada mak hamdajar betul. Andai mana lagi penselong jom dali mulai lagi satu dali apa kau ada kalian persa ada pun apa berapa kan udah banyak dulu ibu sokal itu mereka susu bahasa karena filatan kesan beli tadi akan dibahas ini hidup mangka saya mulai sini mga nandun banino yang akan kecona kamu dokter bansakli yang dibaca bansakli good bansakli banyalam ya ibril jom nong span konsensi bagi yoi yang jin sisa jin kendran di badan hapok district council jin tukam kemudian jin jak dan berpisah jin pomsok jin pompong kalau purna ya ke district council ke kami kalau kami pada bangsa badan kecil kit nak benda kami ke MDC election orang insting yo lesai nin babi Shwaba kapur kan kono yang ipata nganon yenstem sesien nawabanon yenstem pata Mai ko mga panapi at apisan tadi. Jong September alasan katsan. Haknap jong jin
tiap kejompi, kapal pi tiap immigrants, walau terlah asal berjumpa, mau main kerkudu, kadang kuat bantrai nak bentak parti, main ciposan duna pulai lam kejinya nanti kejonga, walau dengan syabe nak parti, kadang kadang kahok kamta, nanti syong kau hari, kadang kamdan kahok kejing syabe jonga, nak parti bakam day kena mentikur berbagiong, nan saya biang benderung dengan parti, nang tak syushu, hagi lagi por mga syabe dengan parti, ublay kalat dengan tren, nagabanda kajat penreo berkesti, ngalangkang member jongga committee jongga district council, hagi lagi jongga cakapat lawan pensyai syaki, yaga jingkan kam mengindon, yaga an kemetik kena penskem, yaga shimjat naga kemi, ketua kapil kawan nila tentur, how district council family serve our president, who ex-MLA jongki un pensyai kata, hagi matching yang keren, wujudan teng-teng bagi, peda po YouTube, kanusin kepada ridiling dok alen, hagmat jong lajong kejela, penbor pun ayah kemuhor, makan longgan kemetik na, menginyo penskem, ya kajat jongki kasih, begin shim nak akuri, belaupan bawang ben, belong yang akong ke MDC, kani kaway kamat jong kejindawa, hag nakapor, nakapaburong, ngakan maawi Dr. Don, badai Presiden jong ke UDP, bago ay duan boleh insaki ya kata, isno selay ya kejeng syabe jong ang parti, iba alantri, bayuan ya kendo yang akhir, kong madangin IP ya ke kam chairman, ya ke social welfare, ngam tere, pemindong sedang sa ke UDP, ya le, jien kong madapi kuat, ya kado ke konstituensi, mau syendron, mau tarasyan minong stod, ngong balan, ladaw boleh ubed insap play kalan, langan day takkan nong try ke peretam jong ke parti ru, nakwa, bagani ke parti ke jong opini jong sa sanpong, sa shispasen, kan syakami, ya kajal bende, tangba, day bercuin tanggakap, kan kerten jong ke parti, Henry bagi nongren, bagi jenyele, kitma kibau maya di dam pensateng, ngindang beteng badmenyele, housing. Hakane ka MDC election ngadon la ka jong ka tim glani ka phang pedeng, khlang hai por balengkot pinyo ban perkat. Kapang pedeng ka jonga kane ka election galong baka Khasi Hill Autonomous District Council kade ka Shlem Sandur jong ka jaj penreu bat ka sti baskem ban yada yaka. Nda pipoy hagi ying gisem gi jongpi shem ya kane ka phang sa perkhat sa mudur ya ka jinglong kerpang jong ka jaj penreu ka jungi. Nilai yang keren ro hagi ne gisngi hagi bobon gijing yang keren ngakwa ban IAP kawe ka nuksa bagumnong ngakwa ban siotho bagne ka MDC election gade ka election ka bakentang saudong kalungwiar dipay hagaba sipon cikni si persa ka kur ka jaj ngiya syong hagaba ki long kni ki sneng ki kraw ki gentu ya ka kur ka jaj bangin long ki batip riu ki play ki batip hok ki sot bat ki badon ka burom ka akor kata kade ka MDC election ka basdang na karempay lada karempay ka saaj syabar na ka kalong kumta ngakwa banong ye pigi pajba to check to kmi to pha to husian pha ya kala ermingi ka babe hakini kisni ban penhakai ya kisladung kislajengam ke baloi jong ka nong stoin constituency batotip bakano kano kakam kabadon ka jingklot palat ham control kalong kum gading ka baklang batotip ko kipaiba pakading ka baklang ka leploy hanray nga berham usyak slam na kento ya pikit paiba jong ka nong stoin konsusi wat nong shit rumah ya ge hanray tolong nga berham da perkhat jelew ya ka kaba satang sausngi yong jom ngireng ko rumah kadon ka jinglong ba da khmi bha shoban rengko yong rengko ha ka hau bat
Kumunong hikai swaban pun kutno ngasiu donbok haduk kata-kata bangai yakon ye kene ke election naka parti NPP ka ba simbol jongka kade ka kot kane ka kot ka kumunong hikai ngaju pule ngaminot ngale homework naka bentaban ai jing hikai ya ki khna ka jing hikai ka babha Telada pi ki paiba jong ke Nongstoin constituency pila ibit yanga banpa yanga syakate ke council katakan kot ka bang jupule kam dai shu ka kot hanre ka deno ka kot ai lada iden ban pendua yang itu subjek kat kun ke jindawa ni paiba ya kata ringkan kata parti ngasil bang idon kam ya kata tu dan lu kimat di baladon ada konsil lani ada sikil hanrai kimpat rekam hari mentah nyala bandong nyala ketua kesunsar semang sunsar tahu kabandeng kimati jom kesikil adon lu bandong ni wak haga babisyaru isnya banong ladang dei ban bentuk por susu hapo jong kesikil lade ban ben prekam no yaki nang bagi paipa no suslong habat don ye ke shophe kan pensuk di paipa no suslong perlu kita nasya banong ni bagi naga parti kongres ini leng bagi por di bawah lekno hadir bon snem baling bau nong yalamu baraka uba baru ngitip i mai hoping stun lendo ilaya lam baga kongres yang stun kamyo ma safia ya ka jinjok nama kala nyokor isakri jongi de nong yalam la prio instead ilai kan mau di perlok ni halo gaji alam nyongi lada mdon kinang singa ngatrai kan long le noe Iskau dan buang badong haka di perkau nong yalam menjong inang dia wes ka parti kongres pada kadai kata kami kabayu iya menjong kam jong nong serang mele kaya nama kata kada parti kongres ka IT yang kada jelang ka kurang menjong house lab nyau hoa perlu kule hadir di komisi yakan di iskau ba hadir di lekno jong ibadah dia payah jaga parti kongres. Hagan ikapor ngasoban kendu ya pi iway pa iway. Ay ka jing shania ka jong pi yang lala pipis ngode. Henry kumbang la juong hadirinsan ki bangayalak ki election. Ngampen bor ya pi nama ngamdon hok banshim ya kane ka hok wa pipi bat. Henry to duwai to puson lala pi snoto ki kun ki jong pi kindon na kalaway ko pernai pihak nyon na ka shop jong kasngi. Lala pi snoto bakal lawe itu kilong kini iba anu ikikun kijong kiban late puli Sean hakashab jong kasngi larabi snoto papitan kam yakiriu rang ba kibong kikpa kijong piban pendat yang kasem banyo ikikam kijang kibate na fok kini pat semen klan ko jingte jong kanu kapor politics Sean hakasngi larabi snoto katan kam yapi banyak lan ki longbin ki bolong ki kun ki jongpi bakin long kita ki try halo ka jaka ka puta ka pipi lapu Sean hakasngi henry ka syufa ban pensingau ya pi dari kentien ke badan kam abaran kam tam kapisa kanamla ban penlai lo ya pi kapisa kan pensingau ba ya pi sipor henry hadin papila yo ya kapisa katu kat de penai kan pen pisa penleng ya pi hadu kisgi ki ban lait no shalom jingtep kabai kaba kodar tam kalong penlong nyiladi ki beriu ki balai loj jit yang nong mikmat wa pipi sutu undan hasenda jompi bakyada ha kasgi Habatin pej bahagi kishab kashab plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan.
ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya